Ya ngiyakho. Futhi manje le babona ngiloko nje ngidzinga kuwe mina ukuthi ungiboleke le nto asinga mina nathi ngiyakubona mina because okay kahle kahle ngikubhobokele yeah mina ngibamba ilotho yabo bamba ilotho lokuhleka ngihlekisa ngokuphela ngibamba ilotho vele but ke phela kalotho ibuye itolo ukuthandi bese ema office nakalotho uthandi ngabuyela okay ngaya Monday ngabuyela kuthandi yes ngiyozama ukuthi iprocessing yakhona but ke bathi le mali vele abakuniki ngiyoze ngicela nje ukuyithola nga-April manje ubolekelana imali kanowini ilotho no le mali engiboleka is for communication purposes uyabona ukuthi ngisahlanganisa lokho phela ngawini nemali leningi so like ngiwina incumbi imali 20 million ngembanga hey 20 million ncane 20 athi ngiyayisa uma uya predict ngathi award bangikhiphile kuSowetan mina angikuboni phela mina ngiphumile kuSowetan ngaphuma kuDaily Sun so ngifuna nje ngiboleke 5000 then usithola win 20 million of na 5000 no 5000 phela so like imali kimi masende nje ukuthi kube khona kwakho lokukimi lokho mase ngiclaim ami lezi imali yami le nginike 5 million uyabona lo 5000 wakho nje ublock 5 million unika 5 uvuleka ha yeah ha wendani manje ngiyakubhojota umntwana mina awusumntwana ngibhojota lamanga wakhuluma la shothi wona msencela bakubhojodanga la ukukhipha le ndama phela umfana matamla mambhojota usuthi bambhojota la bamkhipha lamanga le housing yalomlomo wakhe igcwele manga ngishintsha le Excel yakho la ngathi ukhuluma ayakhuluma manga wena ayikho yonke into ukuthi uya million hayi bese ungabisa nje liswane umbambise koliswane mina vele ufana ukuthi unathi inkulumo teliswane msivele ngeke ukuthi una win 5 million kodwa uphume kumaphephela yini singeva mina ngubambela ngubhojota lamanga ngifuna kushintsha le mountain yalomlomo wakho ukhiphe ama konke nje lana uvula umlomo ngeva kuphume manga ngathi sinyeke le mali yakho yo vele bangivele ngikunike wena ucathi ngiyini mina uthi ngiyenga lana uyangibita lana ngibita ngona ngathi nje ngubolo 5000 angayifaki indzaba bolotho hawu ngiyakubona lo mlomo wakho le ndlela le shape engayo unemanga mina ngisusa le ndlela lamanga hawu ngachasha umtsala phela msotho umphusile kanje yini lamanga lo wakhuluma bathi lo ngibambe kanje uthi wena win ilotho okay ngibambela ini kanje ngikhipha ngibambela ini kanje khama lamanga lo wakhipha lamlonyeni wakho ngiyabona ukuthi kunebuswana lo basala lako nawe semncane abakhamanga bakhamela ukuthi uyekele ecambe manga ubungani phela kusokujoyana ngabe kanje nefoto ngibamba umlomo kanje mina ngikubamba umlomo ungangibamba bathi ngibamba ngibamba lo mlomo kanje ngiyiko phela lo wonakala khona befuna usemncane mawutamla bakhame ukuthi lo mlomo to programmeka ukuthi ungaphela ecambe ma uyangibita lo yangichaphatha ngisuka lena uthi khona befuna ukungixoxela namanga nawo mina ngisita wena futhi ngaphinza ngakuba ngidlala ngibe ngati mina bodlala bone manga bodlala bengidlala ukuthi ngiboleka le 5000 hayi awudlala mina mfuna ngikuphinza ngikuva ucambe manga ngiyakhama nanyalo nje ukuthi udlala naso ngikukhama